सक्वे माधव नारायण स्वस्थानी थलदना चोपी यलया शङ्खमूल्य थ्यङ्कवगुदु इपि आइतबार शनिले यलया शङ्खमूल्य थ्यङ्कवगु ख लक्षित ताहकगु माधव नारायण थलाइ छोले नापाङ्गु चरनिया परदेश यात्रा छोले थलदपि शङ्खमूल्य वेगु परम्परा दु 26 वर्ष हिँचको दन्नु न बिहा मजी पनि आ न 26 वर्ष लिपा दनु बा थाको मोटा थाको मजी अपना मजनाले गुल थाकि थे नगा मने वेछु आजुले के अप चनाबले ला छुइए जेसना थे छुइए पिरमर वर्ष चने बले ध्यानले बले पाठे पित्यारे छ गोपले मर 3 वर्ष लगातार चन रमाइलो छ रमाइलो हैन पाठे पित्यारे अनुभव जब भगवानले ध्याने सनी बोले चाहिँ अब गना ठुल्ली बेसी न्यासी वान्सन मगला र जेदा ठो ठाको जो लागा मन्यासी वान्सन छाको जो अझ सुने अनुभव साथीहरु गइसक्यो रमाइलो भन्दै वो वाना जिएन वने माला अझ जग्गा अनुभव चाहिँ ठाको पाठी बिचारे होला अझ सुन्न अनुभव म चाहिँ ठाकुमा बड्डा चम्बिना उले ठाकु ढेवे कष्ट ढेवे मरु मला आनन्द बड्डा चम्बिना आनन्द ज्याचौँदा टाकटु ढेव असिंगा थे बड्डा चम्बिना उले ठाकु ढेवे मरु नापाङ्गु परदेश यात्राइ लागि थलदपि शुक्रबार सकुवा पिहावगु खस इम्स शनिबार पशुपति थलदङ्गु ख अनलिपा आइतबार सुथे फम्पी थलदना इपि सक्वे लिहा बनेको चोले शङ्खमूल थ्यङ्कवगु ख लक्षित ताहकगु थलया चोले थलद पिस सकुवा परदेश यात्रा पिहावना पशुपति फम्पी पन्ती व चाङ्गु नारायण पिङ्गु थासे थलदने मागु परम्परा दु तुसी जी भगवान श्री माधव नारायण प्रदेश यात्रा यो क्रम है पशुपति बासना पशुपति नित्य पूजा सिरका शेष नारायण फर्पिङे वना भिगौ अर बासना ठाउँ नित्य पूजा सिरका जी शङ्खमूल्य भयो चाहिँ बजारले धमानम छेनेपछि त्यो चाहिँ करिब करिब 5-10 मिनेट नै छेने अवस्था दु अघि मध्ये नै जी चाहिँ सम्पूर्ण पशुपति लिसी फर्पिङले सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ एकदम बालाका याना दिउदु यो लागि चाहिँ नभसेन एकदम बालाको रेकमेन्ड विशेष धन्यवाद बिहान टका ठगौदु र जे शङ्खमूल्य न व्यवस्था चाहिँ एकदम बाला तर अब बर्तालु छि अख्नी वर्ष स्याम भतिजा अपदौनी भतिजा न्यासी भएको भतिजा समस्या जिया चाहिँ समो पेवासित चाहिँ कुबीमा अवस्था दु अहिले सचरता कुबिया पासपिसङ कुबिया न हाजौदु एक दिसी 1.5 घण्टा भित्र चाहिँ सम्पूर्ण बर्तालु तन छेनी अहिले चाहिँ जल बिया चाहिँ भजनीय चलन कारण चाहिँ वही सूर्यना यङ्के जी अहिले अन थन भजन ढुङ्गा चाहिँ हान चाहिँ ठाउँ चाहिँ त्यो याद चाहिँ सबै यङ्का अनि सालनदी यङ्का ठाउँ बासेमाउ अवस्था अथे परदेश यात्रा पिहा वैबले तल दप्स लाका न्या मजुगु न्यासी बने मागु ले सुया तन थी मजुगु परम्परागत पुलाङ्गु लछले मागु लगायते नियम पालना यामा माधव नारायण स्वयं थलदनी गुली थुगु थलय नियम थाकुथका थै परापूर्वकाले माधव नारायण थलदनीको चोले अश्वमेघ यज्ञ यात एक मुख्य रुद्राक्ष लुया पलेश्वा जाकी व सचिव चाताजी स्वा मागुली व फुक्क मुङ्केत पशुपति फम्पी चाङ्गु नारायण व पन्ती थलदङ्गोका धार्मिक किंवदन्ती दु ना रविनाथ श्रेष्ठ जिन थोठा थासे याना जुयो 67 वर्ष त थियो चलन यो बारे हरेक चीज ने जीव से मुझू यो कोडू क्यों चाकू ने हुए पोलो आमली केगु सुंटला तू तो अले क्यों चाकू जा बजी जन विश्वास संतान मन पनि संतान सुधा प्राप्त दुगा उयो प्राप्त वो संतान प्राप्त दुएन वो संतान ने पाखन आग्न ब्रत छना संतान प्राप्त या दुगा वहे किंवदन्ती कथा मागु हलजल मुङ्केत परदेश यात्रा वनिगो तका तै
थुक्सी माधव नारायण स्वस्थानीय तल वङ्गु पुस 22 गते निसे सुरुचुको खासा चिल्ला थुपुनी माघ 22 गते कोचाई दिदी